Mbisuni. Kowe ninathambia musele wakwa na nikia ikombe ili nikia musele ikombe ile kwa nikia ikombe ile ina cia kigu uni woni moya kikombe kimwe ikombe ile 2:1 ama chef haya nikia ikombe ina cia kigu nikienda tusemuche musele witu naende chef witlanga malanga makuga kaboka ka musele tu ye Pyandwa ngwenda umatavia na motongoi matavia nimei ilo tena na matilas mawindwe wina na matiko manisha musele utena matimo timu sele ti pilau utena mati pilau ni pilau manana utlanga utena na no makange andwindwe wina kasubu kasubu ka kuka chini kikombe cha keli niki kikombe cha karatu niliteke ikombe ina na indi sisemuka kwa chef endlanga manana la tukwikia bamboka nino na mboka ye itone ya nama lakini no kange kamtumanana kando na kasupu alafu yue witlanga manana swi peke ndungenda kwikai na kiuki kitu cha musele kitheuka peke ndungenda kusovya keta wa katulu katulu kando ama Mombasani ekani kose beteleo toba kera wakati yangas nina ndulu na nina kaingi keta wakatulu katiangas ka wasa ndulu ino yaku ukatilanga lakini kulingana none ni mutapise kume kile binda kila kindu chonde wawa please dhambia twithambia ndulu yito twetele kiwiki kito cha musele chikata kitheuke cha musele wa pilau kitheuke ni dhambia ndulu ni michilange ndilange manana ndilange kitongo aende ndikonyo ndo tusobya ndulu yako yana pilau lakini ndulu ya kukangwa ndulu nzeo kisongoma mita salsa ithe tuisita ndulu ya kukangwa na kikamba na meya akuende hata nyama yetu hapa ile moyo ile samu ile samu tuise yue kia munu na nando ingi mayendete munu na vyandu mendete munu kila kindu no na kithimo wabitucha no yananga maundu boka yitu ya omonde ni malenge na spinach kitumi kileta atumia malenge na spinach ni spinach inde ayimba kamba mbodhu malenge i rough ni kwalo sa mundu lakini ukubya kuoni ni ibinda yimwe lakini tuikia spinach ni kenda yete kama samokangi na sindwe si smoothness mbele yetu ina madron imwe mundu muka watu ya ayo ni mukupe kwa tamu kwa ngima ayiso wanago ayithioka na ni ngimesi ya imoyo hata ndio tumia hii isiko ile cia mauta nikiere katungulu kakwa oka nini ndikwenda kwikia kaingi na mboka situ tetila lati otila ukaunya ye na ye uwa ubinya monde uwo aya monyo ndo otila nini kenditambia ndulu ndutila konde umatio ba pai nyo kaunya kendo keki ni keko ya mandelelio nyene no bebinda tuwambo kani antu anini mwaitu ni watu bandi dasi sukuma mwaitu ni watu bandi dasi sukuma nende ona enda ni usoma mundani na niwe wete ndu ikiete fertilizer ndu ikiete nini sindu isu sinda sizo ito tilanundu saingi ulotilangile mundani kitambo yime mundani yuka yako bikieni moko mangina muno mundu ndu mwethe ikwata mboka ba nundu ni ikiete ikombele cia musele ni wethe wa nothimi nundu abitu chai no kwananga na itwike ni sumu ekani kieka tomato paste kisiko kimwe endawe uyete musele kikombe kimwe uikia kasiko kamwe kala kanini ka tomato paste nikia kisiko kimwe na soy sauce nikia kanini kamo samo na kwa kuongela langi
na indi dikoloka musele wakwa na ni ukunike ne asya ndekane nawe wike hata ubie ndulu ya kukanga tukiye kitunguu tuekie nana nongela ka test ka motongo hii ningwenda kuongela kitunguu yulu ndivi ku blend baya dikenda kindethesi nitotilaga kingi cha kwiki ya kukanga mboka ikani ni kiini blend na name ya kunitevia musele witu wende no samu kanesa musele isa motongo itivi no ene undu wende no tani onesa eka usemuke ye hey chef wambezia aye maigatu yetu ina corona like by the way dhambi moko mwikie mask na mkeep distance uima waku no gwi waku na uima waku ni kila uya na inde kwa gava we corona hii ni kuisunga na ngai atera semeteresie twithukisi ondu tukwiwa tuthambie moko na tu keep distance ndo losindilia nesa mwa Iwa kuiwa na ngimondo kwasia by the way ikanzime mwa kiwandulo nyama ndivye nyama kwa yule vya ekani ni viendulo eno na brenda hii wetu kwasia hii tilanga tutungulu twa kutunini tungana twa kutunini na ndi ndweka manana mabyepyo lakini nuni tikwenda mabyepyo manema mina amusamo yubani kia tumaluta tunini kisiko kimwe cha tumaluta chef ngoma kuni ya kinene nitangongele nana nikenda jingi bange banini ona usobetie ndulu ino usobetie ndulu ino ya kukanga no miye ukamitumia methene tatu utekite fridge ukamikia ukasovani onesa ona uwite obanini ndio ya kunya kamusamo no akewa yuko nikaketa wazi katiangas kaini muzawuse katiangas katiangas kaituke tayari ni atesani tuikie musele bado lunavya ayi dinenga ndo musele na itilanga kitunguu cho kanga mboka hiyo keli tukaitu paketa Janet ambia hii mam umundi uwe pilau pilau yesa na mayu ando mama tango ye manenge mayu nengiwe Janet ni mwete moyo wa motongo Janet umundi atunenga mayu ekani thambie na mukethia muno na se chuma chingi no ukite na sindu sietwa moyo ndikamutabia nyau nyama nivi aya eka ngwikie pani tuwe mboka situ na mboka ni ndakika 5 na uwe musele windio unapia no wene musele witu ndu wende enesa onata kalangiti ko kama kalangi ka mutongo hii kandumia kisiko jini tumia kisiko kenda ni na ikanyanesa kwati kalana ile betoko kibelete ninye kibelete mwaki kibelete cha mwaki cha mutongo idine ni nacho ni kwati tu isani ya kwikia musele Venge Mbisuni ya Mutongo wana ke kalanesa tawe nike kalanesa kaise takena mana kainama na hii ndio akasubu kama na anavukando ndio na kanama na wisi matuma malenge matumika maundu ni maingi kuugani kutumbia
ona wauga malenge no kuneka moka uso ambiso no kuneka na mato ama malenge yue matuma malenge ni moto ya omundi no wacha tulaila mate makamu to bala mate makamu na maituma omundi musiaese wa motongo tumeua na spinach nikenda to reduce tunyibie ukamusu ikiamboka ito na kwa musele wakwa spinach iweze yongela ndakame muno ni se kuongela ndakame na kana ni se ya kukuna ndakame ona kuongela ndakame hai kamusele kako mwaka akotaka tonga miti taka motongo ai kapilau ka uma ka umete tikole ni kumeki ya kamono na kone ni meki endulu pala ya ilite kwikiwa mato bije katulu na musele andu maye pombe ya ulala ko nyuza iya ndiye ya ulala ko nyuza iya ya ulala we nyuza iya kana wikale bakubye na kendo ketoka yogurt lakini kivu nitakuongelela kikwita hata kuongelela diesel mwaki nani ndolo isi yakwa ndeke ni miete baba kubi muma kwete baba eka mosia isi ya motongo ya myone mimi nene ndolo isi ndolo ya kukanga na nieke ya pilipili hoho hiyo ndukaenda eba ya wabika Mombasa ni ukata wasi ndukambi yao senga inde ina sio ini senyao ina sio ni senyao chiesu ndolo pilipili ya kukaanga ndolo ya kukaanga nile ngiwenda ukamitilanga hiyo ka ukamikia kavinega na ndumikia chao kamaluta au kamaluta kanini ndolo itu ya kukaanga nesu kanibwe musele nundu novie Pilau itu novie na William na sapio na wakauya nikawika na kanama ndio ndenibwe netele mboka yesu yakuti bwa wetele kanibwe nini isiko isi baluganga nundu anza ino ikita ostime wandebeza apyo wabithia pyo ithawo wa kila kwenda ile une cha kutethia mwi cha kutethia mwi yue Pilau itu tu wiki ya bubu mose wa motongo Pilau itu tio bai kwa motongo nikavya kaonje kabilau kamusele ka Pilau na yue utei na kanama ukasovya kasubu na kasubu ka kuno ukasovya ka tuboka yune sini balance diet nesa vyo kanama tikau dolo ya kutiesu yundo ikie niniva mboka tuinenge ndatika ile hivi nesa pyo ndai tienda ku 7th yana ndienda kukwikala muno na yuwe tanga twiso yaki mboka atanga yonde twiso yaki atoya kani ninenge sia mama motongo iye iyo ya Janet Janet tutengie iyo na kangu vundi sia musiaisa wito wa motongo winenga ndo iyo tila oba nini ikenda kindu kiki presentable kindu kisio kindu chailu kindu kilia taku ndona wa musela ndutete amajuba ama ile tamatele milwe mesani yako ita ya nini ba nende sani yako ya nini bai ni so mboka kwa yesawa mboka yako yesawa haya ekanibwa ninye ngwiho munde nibo ya asia mama mostongo yi nime denge itu de Pilau na nama na mboka ya malenge na kaspinach naboye mboka ni kani maiboye nitumia kisiko kengo tumia na mauta ndo into amina wowi ni denge ya bai tumemeka lenesa nimendwe na ai mboka yesu ndiana kaba no ene kaboka kaku uyuwa mboka yesa kuya waili takuwa mboka siaku not ikapituke zaidi ya ndatike 10 mboka siaku onenza ni chao iko bisini ndatika 5 spinach ni ndatika 5 ilenge ni yotongela nundu siaku 10 nundu indewa yino kamu Mbisuni ya motongo ni Yesu beta chef Dalix
Beta Chef Peter. Chef Peter twana chuma chukingi na mwe ya musunge na mwende na kuyanesa muthambye moko na mwe atia miao ya serikali kulingana na COVID. Chuma chukingi Kilungu ne Mbisuni.